11 babanzamo APR vs Gasogi United uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa moya za hano i Kigali biraza kuba ari bicika hariya rwose kuri Kigali Pele Stadium. Turaje ngo tubagezeho 11 ikipe ya APR Football Club iri buze kuba ibanzamo nkuko twamaze kuba tubitera imboni. Ariko mbere yuko tujya kuri 11 ndagira ngo mbanze mbagezeho amakuru arimo aragenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club. Ubwo nimba ushaka kumva 11 urasabwa kugira ngo uze kumva ikiganiro mpaka kirangiye. Ikosa uri buze gukora ni uko urumva ikiganiro igice, hari byinshi cyane uri buze kuba wacitswe mu by'ukuri. So ubwo rero nizere ko tugiye kugendana, mwibutsa kugira ngo mukande subscribe ahangaha kuri channel yacu yitwa Amakuru, hanyuma n'abakangurira kandi kugira ngo muze kuba mutanga ibitekerezo byanyu. Murabona umukino uri buze kurangira gute hagati y'ikipe ya APR Football Club ndetse na ekipe ya Gasogi United? Ujya muri comment rero utanga ibitekerezo byanyu kandi no kuri like kabisa. Ubwo rero icyo nababwira ni uko uwitwa Kensi yahize bikomeye cyane avuga ngo ikipe ya APR Football Club agomba kuyihimuraho uko byagenda kose, kubera ko murabyibuka mu gikombe cy'amahoro ikipe ya APR yakuyemo ikipe ya Gasogi United kuri aggregate y'igitego 1-0, ariko perezida w'ikipe ya Gasogi byarangiye arimo ariramanta cyane bikomeye avuga ko APR itamutsinze ahubwo atsinzwe n'abasifuzi. Ubwo rero mu gihe kitageze ku cyumweru n'icyumweru kirenzeho iminsi mikeya atangaje amagambo. Ubwo rero bagiye kongera bahure bacakirane, nicyo kintu kiri gukomeza uno mukino ku buryo bukomeye cyane. Ubwo rero reka twihute tunyarukire no ku makuru arimo aragenda avugwa muri ino ekipe, ariko kujyanye na 11 wenda nyuma y'amagambo amaze iminsi hagati yitwa Muhire Kevin witwa Ramadhan. Witwa Ramadhan rwose agomba kuba amanuka mu kibuga kuri no match. Ubundi Ramadhan kipe ya APR ya Gasogi United niyo kipe ubundi akunda gutsinda cyane muri shampiyona. Byo rero ni imwe mu bakinnyi bitezwe cyane muri uyu mugoroba arakuri Kigali Pele Stadium. Reka twite cyane rero turebe n'andi makuru arimo aragenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club. Narimo mbona mugenzi wacu yikoze mu mitana yibwira abatanazi, yibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ashishe muri inkuru ikomeye cyane kuri APR Football Club. Arimo yibaza ati APR yaba ifite ikibazo cy'amikoro muri iyi minsi. Rero ati amakuru yari amaze iminsi avugwa hirya no hino ni uko ikipe yaba ifitiye abakinnyi ibirarane by'imishahara. Ati rero ibyo ntabwo ari byo habe na gato, kuko ikinyamakuru Igihe gifite amakuru ko abakinnyi ba APR Football Club bahemberwa igihe kandi ko amafaranga y'ukwezi gushize bayabonye kutararangira. Ibi rero ni ruca abana muri Nyamukandagira ikibuga kikaza imitutu. Aha ariko amakuru agera ku kinyamakuru Igihe avuga ko mu gutegura uyu mukino iyi kipe ishobora kuba yaragonzwe n'amafaranga yo ku ruhande yagombaga gukoreshwa mu kuyamamaza ndetse no kuzana abashyushyarugamba. Ubwo rero ni ku kijyanye na derby yabaye muri weekend ishize banganyaga ubusa ku busa na Rayon Sport. Rero bivuga ko hari abegerewe bakabwirwa ko bazishyurwa nyuma bakanga bakabivamo, ari nayo intandaro yo gutangaza abahanzi bazaririmba habura amasaha make ngo umukino ukinwe. Ntibisanzwe rwose. Ikindi kintu yibajije ni uko uwitwa Darikonovic nimba yaba ari igisisi kidanyeganyezwa mu ikipe ya APR Football Club. Abafana b'ikipe rwose ya APR Football Club ntabwo bemera Darikonovic, ndetse abakinnyi b'ikipe ntabwo bamwemera rwose, ndetse n'iyo uganiriye n'abayobozi ku ruhande bakubwira ko batamwemera. Gusa uyu mutoza umunsi ku munsi akomeje gutoza yemye rwose. Amakuru rero agera ku kinyamakuru Igihe afitiye ni uko mbere ya derby hashize icyumweru
abakinnyi ndetse na komite basaba uyu mutoza kuzakinisha Seydou Daouda Yassif kubera ko mu myitozo yabaga ari ku ntebe y'abasimbura. Ibi rero yabiteye utwatsi, uwitwa Darikonovic ntayegayezwa, ntabwo akorwaho. Hanyuma umukino ku wundi yagiye agaragaza ko atari ku rwego rwa APR Football Club, nubwo byarangiraga yegukanye shampiyona y'igikombe cy'amahoro, ariko ibyo ntibihagije ngo yemeze abakunzi ba ruhago mu Rwanda. Ni Darikonovic turimo tuvuga. Ati nta minsi ishize rero ikipe ikinamo kapiteni w'Amavubi Al Ahly Tripoli isezereye umutoza wayo Didier Gomez da Rosa kubera gukina nabi, nubwo yari iya mbere kandi imaze kwinjizwa ibitego 3 gusa. Hanyuma ikipe ya APR Football Club nk'ikipe yubashywe mu karere yashoye atagira ingano mu bakinnyi, murabyibuka arenga miliyari, ntabwo ifite ubushobozi bwo gusezerera umutoza bakumvikana ibyo bamuha mu bisigaye ku masezerano ye. Ubwo n'ikibazo arimo yibaza, ati mu gihe bidakunze ko yasezererwa rero, ese ubuyobozi nta jambo bumufiteho ku buryo yahindura imikinire idahwitse agaragaza cyangwa ngo yumve inama agirwa n'abakinnyi bakuru muri ikipe? Ati niba bizwi se uko adakina neza akaba atasezererwa, akaba atagirwa inama, akaba atashyirwaho igitsure, amaherezo ni ayahe? Nuko nguko yasoje rwose inkuru ye witwa JD Dukuze. Kuri Derby naho benshi bavuga ngo ntabwo yateguye mu buryo bikwiye, turetse umukino utararyoheye ijisho rwose, nubwo rero bahuruje itangazamakuru mpuzamahanga. Derby Dominic Corine rwose yanenzwe kuba itarateguye ku buryo yari bwerekane ko isura ya ruhago nyarwanda nk'uko bisanzwe, bitandukanye n'umukino ubanza kuri stade Amahoro. Abakunzi ba ruhago rwose ntabwo babonye ibibashimisha nk'uko byari byigiye byagenze ku mukino ubanza. Abahanzi bazanywe impitagihe, amajwi ntabwo yari ameze neza, abafana ntabwo bari benshi muri stade. Ese byasaba gusubira inyuma imyaka ingahe ngo ubone igihe Rayon Sport na APR zahuye stade iyo ari yo yose ntiyuzure? APR FC rero ntabwo byibura yigiye ku byo Rayon Sport yari yakoze itegura umukino ubanza ngo ibisubiremo cyangwa ikora ibirenze nka Club Giant. Umukino wari mubi rwose mu kibuga no hanze yacyo pe. Mu kibuga naho wakwibaza icyo APR FC yakoze ngo itsinde Derby nk'umukino wari wihesha umwanya wa mbere rwose biravapi. Amakuru yagera ku gihe ifite nuko abakinnyi ntabwo bemerewe ibidasanzwe, nubwo bizwi ko iyo batsinda batari bubure agahimbazamusyi. Ako gahimbazamusyi rero ariko mbere y'umukino ntikavuzwe, mu gihe mukeba bari bakinnye yajyanwe rwose kure. Buri mukinnyi yemererwa 500,000, byarangiye atahanye 200,000 kubera kunganya na ikipe ya APR Football Club. APR FC rero yateguye umukino wa Derby. APR FC umukino wa Derby nkitegura undi uwo ari wo wose, utegura nk'utegurira muri stade iyo ari yose. Yibagiwe ariko ko ahari igiye guhura na Rayon Sport iyoboye shampiyona muri stade Amahoro kabisa. N'aya makuru ari kuvugwa muri Team News kabisa. Reka twihute cyane turebere hamwe ahubwo unze bashobora kubanzamo mu by'ukuri, twihuta cyane. Nabashobora kubanzamo, ndabashimira kandi mwese dukomeje kuba tukiri kumwe ahangaha, ni iby'agaciro cyane. Umutoza Darikonovic kuri match ya Gasogi abakinnyi narabutswe. Mwizamu aza kuba harimo Imanishimwe Pierre aka Mario, umwe mu bakinnyi bitwaye neza muri ama match aheruka, akuramo imipira myinshi cyane, atabaraho rukomeye ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero witwa Imanishimwe Pierre Mario araza kuba aryamye mu izamu
rya ekipe ya APR Football Club kuri iri joro. Hanyuma mu mutima wa defense ni uwitwa Ariyo Musoane, ako bizagorana umutoza uza kubitamo uwitwa Yunusu ndetse n'uwitwa Nigena Clement banakinnye neza kuri match ya derby. Rero nta gitunguranye no kuza kongera kumubona kuri uyu mugoroba yongeye kumuhereza umwanya wo gukina akamubanzamo mu by'ukuri. So ubwo rero ikipe ya APR Football Club uruhande rumwe kuri kabiraza ko ari gucitwa Kagege, urundi ruhande rurimo ruracaho ntabwo ni kuri gatatu witwa Niyomugabo Claude. Azi iminsi bari kunenga imikinire yiwe bavuga bati ni umukinnyi wasubiye inyuma. Ubwo rero dushobora kongera kubona uwitwa Nshimiyimana Ismail Pichu cyangwa se n'umutoza aremeye igitutu akaba yashyiramo uwitwa Dauda Sifa akamukinira gatandatu. Hanyuma imbere yaho gatoya kuri umunani uwitwa Ruboneka Jean Bosco araza kuba habaye arimo asavinga imipira rwose ku bakinnyi b'imbere. Witwa Nibizi Ramadhan niteze ko ashobora kumuha match kuri no munsi, wenda bakaruhutsa witwa Muhammadu Lamini Ba akaza kuzamo asimbuye uwitwa Ramadhan, ariko yabanjemo Ramadhan twangwa twabwiye ni umukinnyi ushobora ikipe ya Gasogi bishoboka. Hanyuma ikindi wamenya nuko uruhande rumwe ruraza kuba ruri guca abagande uwitwa Dennis Omedi, urundi ruhande ruri gucaho uwitwa Akimu Kiwanuka batigaragaje neza cyane rwose muri derby, bari babuze cyane. Hanyuma ubwo bakaza kuba bari kwatakisha Djibril Ouattara nawe wabuze kuri match ya derby. Ndumva ari abangabo reka mbanyuremo nihuta cyane. Mwizamu Imana Ishimwe Pierre, umutima defense Yunusu Nshimiyimana ndetse na Clement, uruhande rumwe kuri kabiri gucaho uwitwa Abyiringiro Gilbert, kuri gatatu ari gucaho uwitwa Ishimwe Claude Niyomugabo. Hanyuma imbere yaho gato ari guca uwitwa Dauda Yosef, hanyuma uwitwa Ruboneka ari guca ku munani. Hanyuma imbere gato ari gucitwa Ramadhan, uruhande rumwe rwicaho Dennis Omedi, urundi ruhande rurimo ruracaho uwitwa Hakimu Kiwanuka. Hanyuma batakishije uwitwa Djibril Ouattara. Niyo kipe rero ishobora kubanzamo kuri uyu mugoroba. Ishobora guhinduka wenda bitewe n'umutoza uko ashaka kubihindura ako kanya rwose, ariko iyo niyo kipe tubona ashobora kuza kubanzamo. Hanyuma ikipe ya APR Football Club hari abari batangiye gukwirakwiza ibihuha nyuma yuko bavuze ko imishahara nayo batangira gushyiraho ibintu by'amakode. APR rero yaje kuba ibibeshyuza mu by'ukuri. Ubwo rero nimwite nimubona aho murabibona hose ibintu byo gukandisha akanyenyeri, ntabwo APR igeze ikandisha akanyenyeri mu buzima bibaho. Ubwo rero araza kuba ari ibihuha. Hanyuma ubwo rero reka turebe ukuntu biraza kurangira. Kugeza ubu ngubu ikipe ya APR Football Club iri ku mwanya wa kabiri n'amanota agera kuri 38. Geso 38 Prito. Ikipe ya Rayon Sports ifite 41, ifite 41 kandi harimo amanota abiri. 39 APR ifite. Ubwo rero nyabuneka APR irasabwe gutsinda kuko igize na chance ko birakina mbere, kazategereza ibyo mukeba azakora cyane ko afite na match ikomeye cyane ya Kigali. Match ya Kigali ni ikipe ikomeye. Ubwo reka dutegereze turebe uko biraza kugenda muri no match. Gusa icyo musabwa murasabwa kugira ngo muze kuba muhabaye dushyigikire ekipe yacu. Ni umukino wa nyuma, abakinnyi barahita banitabira
uko rapu z'ikipe barahita bajya mu makipe y'ibihugu yabo, bajya kujya muri international break. Indi mugoroba ikipe ya PFC yanakoze imyitozo ya nyuma, mu by'ukuri yarayisoje imyitozo. Ubwo rero abakinnyi bameze neza cyane b'ingenzi bose barahari mu by'ukuri. So ubwo mureke rero tuze kujya gushyigikira ikipe ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu, twese duhagurukane n'iyonka mu by'ukuri. Muze tugira ibyo dutanga. Witwa Rampute bamaze kwibagirana nawe rwose byarangiye. Umutoza yamaze kumwereka ko atamukeneye muri squad kabisa. Bavuze ngo hari akantu ko kutumvikana kajemo, byarangiye umutoza rwose avuze ati sitaki muri 11 banjye rwose, atari uko ari umukinnyi w'umuswa nyine, nako ngako kabayeho. So ubwo rero mutange ibitekerezo byanyu, mutubwire ukuntu umukino ubuze kurangira, ayemo amahirwe ni yihe, byose mu bitanga aho ngaho muri commentaire hasi. Mukande subscribe ubundi tujye twibana aha ngaha kuri channel yacu yitwa Amakuru. Mukomeze rero mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.